farming, ambao tunanunua mifugo kidogo na tukaweza kupanda nyasi, ambao tunaona hiyo nyasi inaweza kutusaidia wakati ya kiangazi. Tuko na mahali tunaweza kutoa nyasi ambayo mifugo yetu inaweza kula, na pia itakuwa rahisi kumanage kuliko kwenda hapa na pale tukitafuta nyasi na maji. Tumeanza tena shamba ingine, tunataka kulima mboga, tunataka kulima kila kitu, lakini hatuna uwezo. Tunataka kusaidiwa na serikali na agriculture. Challenge yetu kubwa hapa, hatuna stores za kuweka hizo vitu. Stores zetu ni kidogo, zile ambayo group wamechanga wametengeneza, na pia expansion za hizi sehemu ambaye tunalima. Hizi wamama wanahitaji mahali ambaye watalima hizi mboga na hizo vifaa, na tunataka more trainings yenye tatufanya sisi tuweze kupata elimu penye tumefikia, na tunataka tunahitaji usaidizi zaidi kutoka kwa serikali na upande ya agriculture, na waweze kutuangalia upande hii yetu, na tunahitaji masomo zaidi.